nongeye kubifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira ku muyoboro wacu w'amakuru yizewe kandi agezweho. Ujya munsi y'iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unakandi zogera ihari kugira ngo ujye uba mbere mu kubana byinshi bitandukanye mu makuru tugutegurira mu buryo bugezweho kandi burambuye gatanu kuri gatanu. Tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye birebana rero n'intambwe yamaze guterwa ku ruhande rwa M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho impande zombi zemeranyije kuba zahagarika imirwano rero mu gihe hagikomeje gushakisha umuti urambye w'ikibazo cy'intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa rero nubwo ibyo byose birimo birakorwa, amakuru akavuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje ibiganiro n'ikigo cy'igihugu cy'Ubushinwa gishinzwe gutumiza ndetse no kohereza mu mahanga indege, akaba ari ikigo cyitwa Katiki rero kugira ngo kiyigurishe izindi ndege zitagira abapilote drone z'intambara nk'uko aya makuru abigaruka. Se rero izi ndege Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo iragura yaba igiye kuzikoresha ihangana nande. Minisitiri kandi w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda yashimye rero intambwe y'amahoro abahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 bamaze gutera, nk'uko tugiye kuyirambura ku buryo burambuye kubirebana n'aya makuru. Nyuma y'ibiganiro kandi ngo byaberaga muri Qatar kuva rero muri Werurwe 2025 RDC ndetse na M23 byumvikanye rero ko bagiye guhagarika imirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko kandi byasobanuwe n'impande zombi mu ijoro ryo ku itariki ya 23 Mata. Iyi mirwano igiye guhagarara kugira ngo ibiganiro bikomeje bibe mu mwuka mwiza hagamijwe kugera ku masezerano y'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi kandi wa AFC M23 yitwa Lawrence Kanyuka yagize ati ibi biganiro bizibanda ku mpamvu muzi y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uburyo burambye bwo kuyihagarika. Ubusanzwe kandi AFC M23 yatangazaga yonyine ibyemezo byo guhagarika imirwano mu rwego rwo kubahiriza ubusabe bw'akarere, ariko nta musaruro byatanga kuko rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo byakomezaga kuyigabaho ibi itero. Minisitiri kandi Nduhungirehe ashingiye ku kwizerana impande zombi zemeje ko rero kwabayeho, yagaragaje ko itangazo rihuriweho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 ari intambwe ifatika, kuko rero yamaze kubitangaza yamaze guterwa ku mpande zombi. Yagize ati iri tangazo rihuriweho rya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 rishyigikiwe na Qatar n'intambwe ikomeye iganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hashingiwe kandi ko yagezweho hashingiwe ku kwizerana. Umuryango kandi wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'Afurika y'Amajyepfo SADC yahareye rero cyangwa se akaba yaraharuye inzira yafasha uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange kubona amahoro, nk'uko aya makuru abigaruka. Minisitiri kandi Olivier Nduhungire akaba ari Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yashimangiye ko rero igihugu cy'u Rwanda kizakomeza gutanga umusanzu kugira ngo amahoro arambye aboneke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku ruhande rero rw'iki gihugu ndetse no ku ruhande kandi rw'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko byakomeje kugenda biganirwaho. Ikindi kandi reka twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Natangiye nkubwira ibirebana na drone zitagira abapilote iki gihugu cyenda kuba cyagura. Amakuru akavuga ko rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteganya kwifashisha izi drone zo mu bwoko bwa Winglong ya kabiri rero mu kwisubiza ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo byafashwe n'umutwe twaje intwaro wa M23. Ubu ngubu rero uba mu ihuriro rya FC rirwanya ubu utegetsi. Drone kandi za Winglong ya kabiri zigira uburemere bugera ku biro bisaga 2200, uburebure bwa metero 11 ndetse n'amababa afite uburebure bwa metero 20 n'igice. Zifite kandi ubushobozi bwo kugera mu kilometero cyangwa se mu birometero bisaga 10 mu kirere kugera Igoma uvuye Kinshasa, bikaba iyi ndege byayitwara amasaha ane kuko rero ikoresha umuvuduko wa kilometero zigera kuri 370 ku isaha. Ibi kandi ibiganiro hagati y'impande zombi byatangiye ku itariki ya 2 Gashyantare 2025 ku ruhande rw'iki kigo cya Katiki ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo Minisitiri w'Ingabo wa RDC witwa Guy Kabombo Mudianvita yagiranaga rero cyangwa se yagiraga uruzinduko i Beijing. Harashize rero iminsi igera kuri 5 abarwanya ba M23 bafashe umujyi wa Goma. Minisitiri kandi Kabombo yagiye rero mu Bushinwa nyuma yo gusaba uruhushya rero Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa turuka rero amumenyesha ko drone 3 arizo zikenewe cyane. RDC kandi yemeye kwishyura izi drone asaga miliyoni 172 z'amayero. Gusa rero kugira ngo abasirikare bayo bamenye kuzikoresha bisaba ko rero bahabwa amahugurwa mu Bushinwa ashobora kumara amezi agera kuri 4, nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence cyakomeje kugenda kibi itangaza. Katiki rero
nayo ikaba yaremeye ko rero mu gihe izi drones zizaba zimaze kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibe ifite inshingano yo kuzitunganya ku buntu zibaye zigeze ikibazo cya tekinike mu gihe rero cy'imyaka igera kuri 5. Biteganyijwe ko kandi mu mpera z'uyu mwaka aribwo RDC izakira izi drones. Ikindi kandi bikaba zigomba kuba rero ziri kumwe na makompla zikoresha rero arimo FT10, hakaza rero misile za PR10 ndetse na HG10, ndetse kandi hakaza na roketi za BLM-1 nk'uko aya makuru abitangaza. Mu mwaka wa 2023 no muri 2024 ikigo kandi cya Kasiki cyo mu Bushinwa cyari cyarahaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izindi drone zo mu bwoko bwa CH4 cyangwa CH4. Ikindi kandi ariko zimwe zahanuwe na M23 indi rero ishwanyagurikira ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kugonga ikamyo. Mu mpera kandi za 2024 hashingiye ku masezerano ikigo cyitwa Bertek cyo muri Belarus cyageranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyitwa rero yakaba uruganda rwitwa UAV Heli rwarohereje Kinshasa izindi drone nyinshi zo mu bwoko rero bwa Bearcat. Belarus kandi yohereje mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo rero abarimu bahugura ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukoresha izi drone, ariko abarwanyi ba M23 bafashe zimwe muri zo rero ubwo bafataga umujyi wa Goma nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Urumva ko rero izi ndege zose zihabwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo ziba zaguzwa akayabo k'amafaranga, bisa naho rero ingabo zazo baba batazi kuzikoresha mu buryo buhuriweho. Ikindi kandi amakuru arebana na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron, by'umwihariko rero mu kuba yarafashe uruhande mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Emmanuel Macron akaba aherutse gutangaza amagambo agira ati rero nshyigikiye ubusugire ndetse no kudacikamo ibice by'igihugu ahantu hariho hose. Yakomeje agira ati rero ntidushobora kuvuga ku bijyanye na Ukraine ko dufite ikibazo ku mipaka mpuzamahanga, ariko ku bijyanye na RDC tukemera ko abanyamahanga baturanyi baza gushyira rero ibiganza ku mutungo. Gufata kandi uruhande rwa perezida w'Ubufaransa nk'uko bitangazwa ikinyamakuru rero cyitwa La Pleme Info.net rero kuje ngo mu gihe ari amakimbirane akomeje hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Guverineri kandi ndetse na guverinoma ya Kongo ihora ishinja u Rwanda gushyigikira inyeshyamba za M23 zikorera mu burasirazuba bw'igihugu. Ikindi kandi akaba ari igihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro. N'ibirego kandi u Rwanda rwakomeje guhakana rw'ivinyuma. Perezida w'Ubufaransa kandi yahamagariye abanyepolitike gukemura neza amakimbirane ashingiye ku moko, avuga ko rero ariyo nyirabayazana w'intambara muri RDC. Yongeye agira ati rero ubusugire bw'igihugu n'ubusugire bw'abanyekongo bigomba kubahirizwa kandi amakimbirane ashingiye ku moko agomba gukemurwa mu nzira ya politike. Aya magambo kandi yatangaje mu gihe rero ibyiringiro byo guhagarika amakimbirane bisa nkaho rero bitangiye kugaruka muri kariya karere k'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa gatatu kandi n'ubundi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 byatangiye cyangwa se byatangaje itangazo bahuriyemo rero guhagarika imirwano bidatinze mu rwego rwo kwa gahunda rero y'ibi iganiro igomba gukomeza. Akaba ari ibiganiro bihuriweho na Qatar. Iki cyemezo kandi kigaragaza intambwe igaragara Soria yatewe mu gushakisha amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu yangijwe rero n'imyaka myinshi intambara zikoreshwa cyangwa se zikoreshwamo intwaro. Usibye kandi guhagarika imirwano, impande zombi zemeye guhagarika imvugo rero zose zibiba inzangano n'iterabwoba iryo ari ryo ryose, hagamijwe gushyiraho umwuka mwiza ubwiyunge mu gihugu. Biyemeje kandi gukomeza ibiganiro kugeza birangiye, kandi bahamagarira abaturage, abayobozi b'amadini ndetse n'itangazamakuru gushyigikira byimazeyo inzira y'amahoro nk'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ibi igarukaho. Tubibutse ko rero Ubufaransa n'ubundi rero biri mu bihugu byaje imbere mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi mu gushyigikira ko u Rwanda rufatwirwa rero ibihano barushinja gutera inkunga umutwe wa M23 rero wafashe igice kinini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, habe muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Ku gatatu rero ku itariki ya 23 perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yageze gutangaza rero byinshi bitandukanye ku birebana n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yaratumiye mu kiganiro na TV5 umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa kandi yashimangiye ko ashyigikiye kubaha imipaka mpuzamahanga, yamagana uburyo umuryango mpuzamahanga witwara mu makimbirane mpuzamahanga rero ugendeye ku turere tw'isi, kuko rero Emmanuel Macron yakomeje kugenda abigaruka. Ubufaransa rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihugu byose navuga ko rero bifitanye umubano wihariye rero kubirebana n'igihugu cy'Ubufaransa ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa rero kugeza kuri ubu ngubu hari inzira z'ibiganiro, ibyo byose rero akaba ari byitezwe ku mpande zombi mu kuba byatanga umusaruro ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Reka rero mbashimire cyane
mwese mukomeje kubana natwe. Ikindi kandi nkubwire ko ujya munsi y'iyo video ugakora kuri subscribe ukanakanda kuzogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona aya makuru mu buryo bugezweho 5 kuri 5. Mukomeze kugira umunsi mwiza, umeze kugira ibihe byiza. Inkuru zacu rero nakagaruka, mukomeze kugenda ubana natwe, mukore like, mukore share, ikindi kandi musangize inkuru zacu n'abandi bakomeze kugenda bamenya byinshi bitandukanye mu bigezweho. Umunsi mwiza kuri mwese rero, ibihe byiza. Ubwo amakuru yacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.